Ajan guru yana. Ngadual, kador pel, kador bandang ni. Mun ko bandang ni. Mun ko ngure mun loka. Ter bukan wetin. So I don't know the goes ya won na yen low chara gwa. Na nya da undu ko ne ya da ya pan mun shin ken. Nya da ko da ni shin da jen chan ba kula rai ga rai da na ko da na shin da. Asa nya da she shin da ha wali cha ya ga ba Nairobi ya ro kwali wo UK. Ha da la jaram da rai da lin. Ram da rai da lin yen low da rai da lin mi dai min da wode gat right straight do ara la wode gat chang do da la nya do nyam yali nyalel me je na ka juba wana right ka juba war up to now ta communication ka juba kwa me aranda nyalel point aranda mu wana wo ka ditele ba la tin one aranda 213 to when you 2 come to when you 2 come to when you after that ya man do me da me form to yudial after she yuje ka man do me je ne ngen ka duru la jen gor no ba wo go ma don ba wo Europe ka yoga nan ka wo ka yoga je ka yoga ka wo ka Libya ka wo ka ni wo ka yoga nyale da la jara man ande jo na ta do ya do hormo de no do hormo te di no lo me de me nyale kan nyando do hormo te di ya ko lo mu nyale ka ta de me shi jira mu de jo ana ne tia do lo ga che so che ma ana ga do she de la nyale ka ta nyale ka ta yenen ka juba wana shi na juba wana randa kon ji juba ngai ko je kamela ta juba wurin ku mu ye je ka jamo ko ku kuma lawo je ko ne ya wara why ka da mana kai lu shuna da mana kai lu shuna ya wodi la jene dine me la ta juba wana me la ku ya shu ku na shu la jene dine kuma da man no wori long mu ye wo je ne me ko la ba je ba ko ne shi je da man je shi a yi disagree kan na me ta ka kel so kala she je je yo ka wa na mana zama da ladan ta ma mana zama da ladan yo ka manli wane be wo jo ne lewe akuma ma je ka jan ya lel ma jana kuma ma je long asa kuma ta lera la is very peaceful god yal ga lera kan dol gore ta na gore kan ba yi ga lo ko jo ne ta ku yere ta tare do arwana mona ko la lu mo gona ka lera gona ka do king dong do kan shi ni ken don ga do kan dol gore ga do har ga business ni ken peacefully lawo kajin kuma ne ta ka do ji akoba ba ga lo ka ba ka jo da na wiya do kina ba gwar ka akoba ka wuro ka ni rol shi dong ba ta shi ni ken ga ni to di yallo ka ta dong ken shi ni ken ala no le ngaje li ngoro den nya do ga ga Nairobi ta dol gore na right na me jawo UK je yo online ko na la de je yo ko social media je ka gad ka ba shi ne jursin bi gad ko dol gore sin de yo ne ko la shu ka refugee kam ke wi yer war mo gongong den ton me bara ro kwa me ka jubu kwa me na ka 214 roye na kaka da roye na je ka ba ta ron go content ma ka ba ta gwa mo roye na kaka da 214 ka passport America da ya kulo ma ta ri ko ti wa America mo wunu wore me ngu ko la konata yaro da wunu wore do go ta natin amala duma wala ni ka jamus ya kaka da roye na ma ta gwa me ye bai ye ma to ye ringa passport America yo ma ta ya ko ti wa ma wunu no no ri longa den twang angu ka yu wona ndor wo ta wunu tin wo ta ne tin kon wunu me de ye le nga ja rai mo be halin akala nya daw kala den twang kala re wunu mu chala nyami ya nyalel mu jien pan
Low, low, God guard, con deal. Chú giá bảo con mẹ kéo à, ran. Agad luncham, agad luncham. Jira mo wood, jira mo jin wood. Tika hako na de dunere, gua de tina. Oh, you lo guy de lunjong. Akin agad luncham. God kana dong, aka luncham, aka lunka koba. SSPD apteka koba ya control ke liu chat. Til gwamba uti na nyo. Til gwamba uti. SSPD ap chat ko koba tuan ba uti. Til gwamba uti. First of all, koba a border between South Sudan and Ethiopia is a massive one. A bit of the Kume, but the Republic of South Sudan, but Koba. As I may a Koba when you come to Julitin, they fell. The Kume Gentin. May you come and show Kabur Bia daily? Do you think that a Kuma that Jan Kabur Bia? No. Fujan Hagat and Yal. Fujan Liu Dong Bang, a guard Luncham. I don't know Changan Unitia, Yalaban Gadaman Bibayam. Yangajagua, Chingua, Larry, Maluma Magua, oh, a guard Lunchang, SSPD about Kumadun, AJ Dun, Cheja Jani, SSPDF, AJ, with the Republic of South Sudan, Cheja Jani. Tell a young little Jish, AJ Junu. Mà mẹ cái gì nè nè Jani Jang bên ấy Jang chứ thế là gì mà thế là Jang thế gì ấy gì đâu là Junub Sudan bị sưng bị jal đây đoar mà kêu lưu ở đó Koba is very peaceful now and 100% controlled by SSPDF to when we voting. Aga lunchang ana lundol gorka koba ma fa dunu ku yesin garga yesin ma joganda ngasin de lo de te long ka wurma yola ma nyangal wafa me yilar ka pieri ama golong o yi nyur ka pieri chai be je kuma ka pieri mane tele ma pieri is very peaceful ejen hara larga gar wayno ko jinga tor way gar gwalen Gentara larga urwayno Manyangal waswa muruko ne shi chonka pieri mano ya bije kuma ka pieri ata na dul ka wanga pieri gentara larga na way bane palmani nai way de la sholi rammo gargur mu gor way kel he mene jani yo jani mu ja angu why kuma jani de la de jani ba de Junub Sudan de Junub Sudan asa doctor tele jamne te kele je comme ngoro ma je jane ngoro yer jang Nuer o yer Nuer ma Junubi te ka hakko de te kele ram te kele mo Junubi ya je fa ci tuk duel ma dang ñok ko dial ci ko tuk duel nga dong ngu ma ko kon dial ador mo te di me de kwa dial de ka ci tuk duel ma dang ñok ador mo te di eurunu kula ben wi bi kula we nga ci so mi banyo la ñoo yen intellectually yen gati to intellectual bi da akoba te ko duba te ko Uganda mi so ke diploma ke so ke degree do please you have to go to akoba ne de ko de la ga ke yel ni de ko la ga ke yel la pe ni yel ba yo we me ya gang yi lar ba je ya gang teleke etem bela la sha nuno bi ala ulet ko koba bi ala ulet ko wurur bi ala ulet ko nyirol bi ke le ben ka wasa dun man zama di alkaratin waka bayan la le jem bi ulet ma pen yelan me dana kana na ya we ya gang ka me na na west tandun ko na bi ala ulet and then bi ke le ben ka wasa dun
ko gari pel ka biga ben ko ba ba yo nyona ga kan ya ga me da na liang den ka la kuma mi kuma ji do ba yo nyona ga ka kuma mo kuma dun mu je na ka juba because they are Junubin, they are South Sudanese and they are Akobian, they are Lou Nuer, they will work biga let tram de me jo shoy let mi ji ga ben jok lakin ka ma ka na ben jok ma wa ko ba bia let bia dor kwai bia dor ye bia fly bia let o ga le ben ba le jo kan bia let doru By Shol Terran Trambi Shol Yena ideal to go Guame Now Manuel Guna Tony Now Kanma Muni Yengardial Now Manures Mawia Wella we are ladder Kokuba. We are Luana, we are larger than a corner and a door adoran. Sarah, no Bargadal Bullet Kokuba, Mabi. Bill a learner and Galoga. Galoga, the Lano Boomer. Bill a learner, King Pinia, one and a Chingan Rodorba, Bilunjok, Biluno Kobe. Kuben Fiber by Baro by Bedok by one, Biluno Kobe. SSPD will never go anywhere. SSPD will never go anywhere, Kakoba. Kowur, can you roll? Mama can go down, Babin, like him, the man will be too late. It's better for you can use a cover to take a Juba, to take a Uganda, Kenya, Tanzania, Kakuma. We are a champion. As long take a Singapore, as long take a diploma, as long take a degree, take experience. Where do you apply? Come on, as I'm a billet. Being a day country, you do you will pay to be a bill up in a while like a degree, Nikan. Kobe will be ordered, but man, America lim, Bakamo, you be gone. So one and a be around a chabalat, much a ladder. Let him at a jig board, my delas. Congarbatio. A condemn when we feel. Bentilke, Liu. Take a Dr. Wood Yellow, Dr. Joseph when we feel with them. Bentilke, Liu. And then when we feel. Did I do to get a and a low man with a key, a chatterum when we will. But you can do one with you. Mulo Doruno, Mulo while I do not gaio. The man with her daughter for the man do arches for China 20 and 9, 30 tons in 9. Duobi ben. Kuma charge you gabila. Trife. She kuma de defeat Telaja. And medan dungi me wada up in Jagan and they good over there talk along. Come on, more I may allow them. Wallen. Mundang boom, Wallen. More I may allow them Mundang for. There can I did a little to you. There can I did a little guy, Mundang boom. God Mundang the Alto Kuma. Go one on the end. You good on Mundang be an Mundang point the God Mundang boom pine. Now learn to you, Nina, Gana, can the Al take a car. Yalta Mundang Kulu. Kadima Akuma. Jama Mundang she good on. She a Marzato. Be a paro, we tell me a lot of Mundang. Mundang, they got a polkaji. We Mundang, they got a polkaji. That's all. Lakin Mundang, Walenda. Chocomo, Nakoja. Arab, no Mundang Zona Ranas Pelham. Mundang Zadu, those old has Pelham. Yabga wood and I eat a mad let my Mundang Wali, I the Mundang Kawudu.
la de je kan me sen daro to be o ne kel dong kada gata to ka tier gulo yendi al kulu we are cham we are ko ne juwal ga wo wal ga ji nyural wo nyurol ji wuror wo wuror do bi aga da pin ka che mani ke ni de pin ka da man wo ba chu ka dor saket ngum ta sin asa me chen na peaceful le ra chen na peaceful ka ko chen na peaceful kama yandit chen na peaceful ko ni chen na peaceful ka gud chen na peaceful kama yom are we ada ya da wo ni gola chen na peaceful ka panja are we ada wo ni gola yen karo ko asa nasar chagwa kina nyur minan chwa ledi minan ta go nyu go ulang bi wo wa bi joran pe bina nyur ko ulang ha be do yelo khoro kun ka yene yen jimala asa be ina nyi ka nasar ne dor wi na ko den ko na tin che re lo ko ngu bai bang ma dung tit yen jinu bin to go duop me we na do duop dun a ko ri ya limi dan chubre lo ko be teje ngu la hang yam to do mo to do ngu hang yam asa ku me ya di go temal ba lo jo ba mu ni e dum pini e si e petrol ti anga te petrol war petrol dum jinu kon ya la dum nan kon ya ngu ya lo mu petrol te di petrol ngu ya kam lo te di ai de gang me na me be ni ju won yeri no ro ne da ka kan ji dor chala gor ba ngara ne ko la de goro li bas karwa de no de lo ran de changran je ka li kan ita me ye janila kut ka kamo si janila kut ka kamo ko me dan yala lo ka ne da yoro toy karwa da ka ne ka pyramid chala changa je ne no gulja gul accommodation da cha kam je ko jana jinubi mata mam a jinubi ma well educated la dem shi kum jinubi ye ta kai le je gwe ka je ran jinub amma sagbal ta ka fiosha ta ka digo ruba lar wai jinubi sudan ga iza ganga da ta ka digo ruba lar jinubi sudan lazim gwe ka je tana kai le je shala shanga je ne kai shi janila liya ta da so yen low kasan yen gar work here da hang yam tot yen boro ni nyobe na nyoka yen ji nay di yon yo ala ji nyural yen ji nyural ma shakil jinu sudan nu me to ko na wal ya ba kam ni kun da la so ya ba kam sudo li kun da la so dunginu to ji nyural angu che ngwara ngu dungiru sudan yeto yen che kam ni kun ma sha we jinu bi ne ba fal ma ja fal ke kam kun to dia le to e che ma ngu pa ding no el nyurola kelke liu away loka away jinu sudan che so away loka away jungli away jinu sudan che so moi kun kam kun lor ba ngu yen ji ching yen ai mi kel yen ai ji ching ya kam kun mu ngane ngu ma bu no ko gadun yen dial ma chakal bul ma ko ya ko nyo kuma chakal bul ma ko ya ko nyo kuma mi de la rie bo ne Nigeria di kontaka foreigners country makada kan ko na nadi ko ina da laliyam tina laliyam gari ke mar ko da meter ka yutul ka kan mana america ce da to milana na so kur kala ta yarka ga yoman telaje na shi du mai ye joti yo wala yo kon yo pinga tianga yo pinga ruwan aruna nyoba ekwes ba wana liu mi na shanga tar na ga ka wagor to na ba ekwes de wula yuti da
yo me aja yuru kam tin me aja shiga America mana mu ga liem ara mu mos musul mi ya kam ka bi ka wi ka bang baro muy be ko ma dar muy bi liu wano te mi shukran be muy ni la de ya yu chama ngu ya yu chama ngu ya ngu ba wo ya ba wo e ko ne ngu kalas bi do jia jen dia da ya wona rimnas shejen propaganda ni ka media ni ala dem tong ala nya ndo ala nya le pum Junub Sudan da wahid ko da hagana so sana asam anwar we wanta shejin ngu we dai chunu da hasa da kuma kalan fara sai asa da nuwar madanga ta wuni nuwar mu yalli da da ya larko wannan na shengwa na law miyar kaga din mu kamra ber sun ka kuidun di daja ya god janatin ba kamra ber sun shengwar miyar law miyar gwa miyar ruru me ya ko mera mo yala ka ma nyuon ngu na bagra mo ni bi lo bi me lo ngu dor kala gallo ko mi gallo ngu ye le mera la wa mera ne di nyon nyona ruru me ya mera ka ma nyuon yu nang na jabe e yala ka ra yu mera yo jor ta ngu na jabe mane te me gai ma nyon yu mer ta ngun nang na jabe ngula mer ye mo ne di nyon nyono Junub Sudan jela we kalas chop ta ka gatu musuli re kuma asa ta ka gatu masha Allah na da bang chare to kon den e kwar kana toro ni ka Junub Sudan me taka na ita masoli taka na ita da kwar ta sha ala kwar lo raidun asa gad kana dong bi ta katir go ku yena wanda na kai ku mu iya nan didor kap kai liu ta kwaka dial ber jais ku ma jais anu gaci hudud asa da man ta ga hududiye bita da Junub Sudan lazim imdana ta bita jai kullu dukune na fi hudud ka akoba biga ta tin alhamdulillah Allah ada SSP dia akobo hasa kalas ajat kul bukuni na fi akobo ba mere da araba abin bi ba nai annai so mutara mera an kai yana gon ta kace gol mutara mediye aba ko lunjo ba ko ba ka kayeje anjan kayeno tila ko maka ba nyo rad luoi jo luoi shi ni kun ka ko ba we sam aga dor gora ji kuru luoi kuru ka dian aslong shin kun dia ta kasin luoi sham ji walga ji nyirol ji wuror luoi sham asa dul wal dunga ya ngar ka lanken biya nyo jeni dul wal dunga ya ngar ka ko biya nyo jeni meda la dang na bulli bay ko na bulli bay dang na lanken hinya bang tiaga riyo mu dundi tiaga jeba mala na yana wane biya la dame biya dor pel bang ko dor medan yen lo ban yen ji gare bor dor medan ye ne ni mai je ye ne ti mai di na ye ke yen dor na nge kana mu wa ta bang pin mu wa ta bang ti la na ne do wo ben bi te do ne do kon wo ka ben mu ko lu njo mu wa de mu tia da de mu lu ka bi te do ka ya pin mai min ba lo ni cham ana lu cham dong lu cham aga lu cham aga lu cham asa na ye biao Ethiopia
mashakil te gar bar kan ga Nuer ga Ethiopia dunu matin angu masha gar ti buñ kan kam bar Ethiopia kan bar kan Nuer Ethiopia ma fa hay bidakal kum fogo akon Nuer ta chunu. You have your own passport, you are South Sudanese, you are not an Ethiopia. You have to respect those with Ethiopia and you are foreigner. Akon Nuer ta chunu. You are South Sudanese. You have a title. You are a foreigner in that country. You have to respect the laws of that country. You don't have a right to claim a land or anything in Ethiopia. Except Nuer with Ethiopia. By nanga ko no wada Ethiopia bana de tin. Be de langa gi ni pan ka ko ba. Bula bon ka wala. مشاكل هناك في إثيوبيا كتير بدورفل جي بتاعك SSPDF بتاعك شو على SSPDF South Sudan People Defense Force ما قالوا دينكا Defense Force no ما قالوا دينكا Defense Force قالوا South Sudan People Defense Force is your جيش ده جي بتاعك ده جي بتاعك ده يوجي يشال أبوك خلي أمك تكون دور كل يوم زمان بتاع liberation بيشيل حاجات براسه يوجي ده يو دولة ده أسا ده رسيبه ده يو دولة خلاك كده يولدوا في مالتان ولا يولدوا في غابة ده يو دولة ده يهود دولة خليك زاد ولا خلا أبوك يموت بدون دفنه أبوك مات في غابة ما دفنه زول ما دفنه شطور يا واحد كله عشان دولة ده تبقى عليه تجر تقول لي هذا بتاع دينكا ما حد دينكا ده بتاعك ده جاري بمسؤولية بتاع دولة بتاعك ده دولة بتاع زول تاني انت ماشي فوقه ده دولة بتاع زول تاني يا عمل دولة ده زول تاني يا عمل أجاد ده زول تاني يا عمل أجاد ده كله أجاد انت ماشي يا عمل انجوي ده زول تاني citizen that بلد ده يا عمل أجاد ده why you are running away from your own country because of tribalism mindset. No need for those things. Those are rubbish. You are South Sudanese. You have to respect your country. You have to respect your soldiers. You have to respect your government. Because you don't have another government. You don't have another president except General Salva Kiir Mayardit. You don't have another president in this world except General Salva Kiir Mayardit. Your president is South Sudan. Whether you are in foreign land, whether you are in the country, whether you are in the bush, whether you are in the what, your president is Salva Kiir Mayardit. Your jesh, your army is SSPDF. No need for citizens of South Sudan, those who get opportunity to go to diaspora, just to mobilize innocent citizens that run away. Those are Dinka soldiers. They are killing you in Akoba. No. What is that? What is that? It's a rubbish. Now you are not in the country. Your children are not in the country, and you want innocent citizens to run away from their home to go and suffer in foreign land. Are you really a human being in heart? Are you only that what we wish only to always post, rest in peace, we will come back. No condition is permanent. Those rubbish. Yawa ajada kuli yom ni amu post in media. Kuli yom ajada nana ka shabab. The second media kuli yom dagal, rest in peace my people. We will not forget you. Wallahi no condition is permanent. So Dinka will see one day. Oh, those are rubbish. This is your country. Dinka will never go anywhere. Nuer will never go anywhere. Shulu will never go anywhere.
That they will never go anywhere, but they will never go anywhere. We are all South Sudanese. We are belong to this country. And this country belongs to all of us. You have to accept. You have to accept that SSPDF again bitak. You talk. I'm not happy at all the way I see the citizen in the other side of Ethiopia suffering. I'm not happy at all. I'm an artist, yes. I'm an artist. I'm a professional artist in this country. But at the same time, I'm a citizen of this country. I have a right to say, if I'm seeing something is not good, balar. Balar. Whether you call me any name you want, balar. Take everything with you. Except that SSPDF will never go anywhere in Lou Nuer land. They will be there. They will be there. SSPDF will never go anywhere in Lou Nuer land. They will be there. They will be in Nasser. They will be in Bentiu. They will be in Pangak. They will never go anywhere. That's number one. Number two, even if you don't come now, you will come. Because the situation of foreign land will affect you and you will come back. It's better for you to come earlier and join the team to deball the country. 3, intellectual bita Lou Nuer kullu el guiding for Juba or guiding for Uganda. As long you have a diploma or a degree, you have to go and occupy the place in Akobo, in Nirol and Uroro right now. Because the previous rebel, they block you. They call you Nuerweu because you are in Juba. Now is the right time for you to go and work. It's the right time for you to go and work now in Akobo, in Uroro, in Nirol. Because last time they don't even want to give you opportunity to serve the community. Because they say that you come from Juba. Okay. Now they are not in the area. SSPDF is the one control the area. You have to go now and serve the community. Go and work. Go and work. Go and serve the community. Akobo kwele dungwa dol ke dial take tin muta ke tin muta tin nyin ke dial take tin. So magwana aga agige ana wuru bantiyo ngum dengo gor ko wona na de la ke kamito ko ko lakin jingna wona na ci ndani ko be minana ko be ngum de kuisin ko ba ngai ke le wona ga dong ni to ko na de jong ni to ko na wuju ni to ko dial ngai na markaz ni ngai ke dial te gwam ko ya. Don't forget that wona taka dukan ko be and taka dukan ko ba gaga da chari ga da na dukan da kwana ta dukan da agaran ko ba. So my advice to all Lou Nuer across the world, advocate Kamal, peace. Away coach, away to Mal Kako, Kawuror, Kanyirol, Analucham. Analucham Kakoba. Agalu Kawalgak. Analu Gagdong. Analu Denjok. Analu Kaikui. Analu Kunkau. Analu Cham. To occur in your cocoa. To occur in your couror. Just walk. Dukani kun dial galam dukani kun when I'm near Badam. Allow be Abudanu kun mal your shankam ler Keshana Jagan. Kadongo wale sharp alert. Way down and come way down and going badir.
bishar ka dong bela kato kuma junubien la da ko na bishar bela so to kon ngan tada la jo ko na jin pana ngui bido kar she mar mata she mare riya da bi ta da bi mata she mare riya ta da bi ma ba to ba ji la ko na ware na ko na ta she mare mutum she mare da jo da shade mu ware na ko ta she mare mila na she mal ndan ku ga media ga nguni shanga ene wo kwari no rodian wo bi ko roi ka rodian asa now medan bitu me de ye now cha jo so mun chul cha lo jo bintu che gwa nyo te ka la Joseph ba ka la this time the same thing ke ye wo na ne ana lun chang lonya chang lonya ko ba yendi hal lonya walga lonya kan kui lonya denjok lonya gagdong lonya chang ana wonya ndi ana wo burma ayo mutum goro kumbiya wuti kon gor ko me ko na ko me ba madaka ni kunat ba dol wala kun yo de dalaka ba ngulel ka lon ka katias bina lo chang so ko to kon la ka mi da to twara na kai na era ma bata shi ma ni goma go sha di lo yin lo ko ra mo la da ku me le mu shi ma da ta goma go gor gat ken jal chariyen to ka fini to go to maske ko ile jona na ka run dor ku tile tel kai ya ta tona ra mo de halin kuma kuma mu waji ha kuma jana na shin kake ko ile joje kuma dun ka gwa kuma da kon jiba je do yo na ko kuma ta kai la kuma kwa ile joje ka kuma jo ko subsidies ni ko kuma kwa ile joje ka kuma sheswo ko ne dia le ne ko ta ka America kan dia ba ko lunga mo do workan ji America yi chui yi Australia yi chui yi Europe yi chui how many years kwa shin ya ka kan since 2013 the one to look a corner at least right now then kala jo thank you la adu le gore ka biranjing le na wo le ka pal dia che ko bi ka America ran bi jing le da ka run tele bi mo ko ka America chela ni na yom tele yom be ra la ko du bele ni en tele yom then na le jo thank you God she ko serve at this time la adu le reka bira le ko bi bira le ko en zato bira le shara kwa then ga na ka karuna ndi tana gambele tana ka dima tana ka ju tana ka kule 1 kule 2 kule 3 karuna ndi tarpa mo ya long ja America ner why nga na dia halis dena na le jona na thank you mace dal je nyane ne le goy ka ma nyona shi ni kon jona kuma ben kon chap junu bi kuma ben bi anyur ka kuma dun ba bole dun ba pa dun bi anyin kunlas bi ji America bi le long ba gat ken le gwish bi da maka kwen be la kwen nyama ka kwen bi le kwen ba la kwen bi ba den at least bi ga la tekati ba la sub trading kana bi ga la na yo yi ba la ni shi anga ka yi ga cham ko lo shi mare ka shi mo cha ile ni lo ka tin ko yi ka la miersin ma cha gwa ga cha gwa ji Australia ji Canada ji USA de ka la long de la larka la kan de gat ka la larka de gat ka la wodol gor de mong de la gwa kam ni na ko mi da yor ka nyen wo na wo gor ko yo na mong dia mong ba til to mong gwa de la ji ching ba til lakin da mama shara la ya long kina lu chang kina ching ka la kuma de ka la long ma mi da na tim de la ja kwor kure mana tim de no lao tia shi ni kun ko ne de agwar ne de go na ka 2014 ni now china graduate so de la wala ka ko de la wala ko ro de la ka ni ro
You have to go and work. Con moko con don ne yo jage moko ne chama bi ne go dora gwa ata bi ko na kon no lu jow bi chena gwa kon ya lol go belu dora bi dora gwa moko ne kon jage ke lu lo ka hi lo da de tel moko bul ke lu lo ci bul lo jen de tel moko ting ke liu lo ci ting lo den details moko do no ri al ke liu lo ci do no lo den details moko ajinu ke liu lo ci jinu wi lo den details moko ajung le ke liu lo ci jiyum le dial ci lo den details so na dem gati teni kana gati ten dam mare year ko let them come back to Akobo yen cha bial mutara mu bital burai membe jet lo ja Akobo lo Yakoba ado kunlu denjo ado kunlu nyandit ado kunlu gagdong ado kunlu walgak ado kunlu kakui ado kunlu wawat ado kunlu ji wuro ji nyirol wo nyirol ca sitara do go yene na yetur ku do ko dora gwa kwaile joje dorun mo turu mo je mu ye je ko mo gala dar ko de je ke yaro du kuno kami mi chama me ben mi cham ka tin me ben tin me je mi cham ka ka jan no tana tin mi cham ka me ben ba shar wi na dor ko mi liya da ben ba wo lo no ra bu shar amon ti le da ba na ga ti lu ni chang de la ma lo ka man di de ga ti de la lu ni chang de ko la da ba de la ma lo ka nuor mo la lu ni lo tin ko da ka chu ni lo tin ko nuor mo ko nuori ko bi alu mi ko ne ben ba we che ko nuori e kon amongo to nuor mo ngodon mi liade ben ba ko nuori ko nuori bi na char di lo ka bi na ring na do lo ka do di al wana ye do da ran nang la kin ba go na do lo ka ngori da me pa ring min ti yu na do lo ka mi kun da ben ba lo pi ba lo parwe ba lo lo aka goro ti yene gwar ke shan ga ne ye yarmi ya da nyur ka maktam ni ke yarmi ye yin jinubin kuma ma ka ye ko wali le yin ya da ben ma ye ma ka go kun da ben mun na kai ka liyada ma yamma ka kunna ba ko liya kan kun jalga kan guda bangano idila koro ke gangano idila koro uri ala gara aize idila koro ke nga yo me awa e maselu bai kuno ran bai kuno matang a kuno ye mo de la ranu ni mo ranu lo ai dun kelu bai lo meje na wuri jala gar jo yo le mena goy no gwa goy tru ci jen wona na ignoren ko ram gwa goy lo ka jawo be jipi ko lo am bu mo bi lo ler karun bai ignore mo no bi lo de je ci strategy mai lar ga te ko mun lo karandu ni te wuj ba lo ko wona na run mo we pil be na ji galgalo wuri mena ba lele je ba lel mo no bi lo de je ba ka bo bil ba wa
Come on, did Mugo along guard a corn worry, quite a toilet. The dear Malinga way. Ballet, John Tech, you come on, I cannot tell one more. You don't tell one more, dear to do that. That's a door, railway. Malahuna, I wanted to want it, then she wanted, Kayello, she wanted, Kay wanted good worry, Kay wanted good enough. Malawi may did con the allow to do. He's hanging Lou, you got the Lou, you tang Lou. Other would you actually go come to church, ya, we actually I can let tell a measure. Oh, go why I can let Yasile, meet a down your old war, I can let tell her. You did call it unusually, you should do tell a cat. But you did call it to do my garwaitan door. My other take a more lemu, we are not take hold and I would have my Ubene, I got a canny, come and look at lemu. Me no ne da ko ni luwo mu me da ya pinyo mu ka ga ri si na me akan ta me yigo gwe yigo yigo mu ya la te kam bana du mu yale Nuer community bana la pana la lor ba bai di zone Nuer community bai di zone Nuer community ko Nuer community ko ra kala o mai ka ratiro ko mu Nuer community muta mai yene di kontara da kon yana Nuer community mu yara la te mu ko wona na wure me na di kon ya tele ke di de jino ro nun re we dan di de jino ro adu asu na dar ja ko ke shori de ko yen le lo le shori ko nga ma de shori ko kare ya spele me nga Shori ram quelque pondas bita aspele maspele ponda shori mus shori anga de kwel ke ye de le kwel de kwel rani ya kulo go ye dit ke wona ne ke ga shori ga ponda bita this country ta de kwel ran ke ya cheso o jira tayri ma bang ma si mu ben pitin chego so advise dem won ne yen chap dial kon di wotir bol kulukum loñ ka ko yen dia loñ ko ji walga wo walga ji ñirol wo ñirol ji wuro wo ñirol wo wuro loñ sam ramatu lo de won ne chapul sengo de do la jen bela ben ga bende ko me da me jiara kanu la ya jiyen yera ngu yera la jen de ka wona ne ta ram kal bina ko ram lu ngel wo we je balu ni je dol gor ya lep ka ko aga lu jëm ka dol gor aga lu jëm kamba je dun jël sin loñ xem nial ya dem na yu ja ba dong na nial loñ ka ko loy wuro loy ñu rol loñ jëm ramata du na mata je ma guye mo je ne mu wa barata dor ko ndi alo la do je do ver point ya la wuro ko ba so there you when mo wona ne ko Nuer land and so government of South Sudan is not government of Dinka, it's our government. Even if you're outside, government of South Sudan will exist where till when was it as Allah medana fi custom da muni yanzelo Allah medaji no sudu ga fi custom da wa ga fi da jumri da muni yanzelo papizol ita da ma da ru da dawlo bitak you have to respect South Sudan. Iber time revolution is liberation. What do you want to liberate again? And South Sudan is liberated Kalas. It's an independent country. What do you want to liberate again? Why don't you talk with your mouth? As I Martinin, Ma Moderebin,
ti gulgal da jew je bita motin bita abgar te jew je bita gwen ba je bita gwen da masa we have to say truth kana ndio itibe come home let intellectual da ko bale ka sa Sudan ka juba kana ni we are champ ya walad we are dishe na wasai fed mo na at least let the diaspora la kala mo shan let them serve their families too we have to accept peace and then be ne kon ka America be relax be le the time ka galken be le the time wo na me ba la kan ba le tamakan shi ga chu long ka more than 15 years now they are only serving us in refugees coming anywhere they have to enjoy their work they have to enjoy their time yeah but now we better time we want refugees come we better time when refugees come for what hey jang be na jang te woni am yo bag yo bargadal mo kay wo jang kana tin tira mi ci wo ne di ko na de ni ten wor tin de jur tin de ngana tin de chuluk tin kan yalla jinobin chwande SSPDF dama jeta den kaya komle jin panan ebini han panan momo jinubi mo de dolar tu jaba lo mere na nyalele jen ga jubu gwa mena any time da ben juba nyalele an time tell me ye ka juba any time she can come to Juba one of us ka juba gwa me nyalele ran juba ta man zama da tilada je yoke mana dama da la da je yoke mana dama da kai nan Europe kai la rode ta ka juba la da jiya na ne nyalele ma jiya na pa na taga nguye jiya na wala nguye jiya na wal ko le jiya ko woni nyen ka Europe ka jan nguye woni en doro kula ko da ta yana mata juba wa da yo mere jen thank you so much chilo da long kwa share ba je na kon